Ni hede igongona ria kwamura muthikabu George Gathari wa kanitha wa Full Gospel mwena wa Olkalau kaunti ya Nyandarua. Kuri igongona riri rikinyirio ni atongoria matiganite aria magutongoretio ni uria wari munini wa president Rigathi Gachagua. Gikeru-ini giki uteti wagia iguru Rigathi akiambika mieri ya gukirira thirikari ya Kenya Kwanza makiria kumana na ikinya ria kweheria atongoria matiganite aria megiritanagia nake utongoria-ini wa kamiti cia bunge ya Senate. Kuteka watoto wetu nyara na kuua hawa, hiyo tuko na shida kusamea, lakini si tutaombewa. Ukituombea labda tutasamea hiyo. Senator wa Nyandarua John Methu na muruna wa Kiambu Karungo Athang'wa aria amwe marikitie kweherio iturwa-ini ciao cia ikariri gite kamiti-ini iria maratungatagira Rigathi itika gutariria thirikari ya Kenya Kwanza ta thirikari ihariirie kwerithia mundu wothe uramiruta mahitia ona hatari kwamba kurora kana ni arerwo uhoro wa ma. Bwana Methu, msijali wale mmetolewa kwa viti. Hizo viti ni maua. Ile kiti ya maana ni ile umepewa na watu ya Nyandarua. Hawa nyinyi mmetoa Methu, hiyo ndio kiti ya maana. Sisi wakati mlituchagua tuwafanyie kazi, si ndio? Lakini kila wakati watu wa Central tunatukanwa hivi, tunanyang'anywa viongozi wetu, tukiongea tunaitwa kabila, tunaamwela wa higo wei kana nasio. Wale wameshatutoa kwa kamati, watu ambao walikuwa wanatusalimia na wanatukambatia. Sasa kumbe mimi nimekubaliana tu na wewe vile umesema, maneno ya mtu ni maneno ngumu. Unaweza fikiria mko pamoja, kumbe mmesha pitana zaidi sana. Kuona tafarira imwe cia uthii wa na mbere makiririe ciaranirwo ni thirikari kaunti-ini ya Nyandarua itigitwo itari na gutwarithio na mbere. President William Ruto amurikwo kumana na ciaraniro nyingi iria akoretwo akiheana indi muthia-ini itihingagio. Barabara za Olkalau Township aliahidi bado akuja tumalizie. Barabara ya Boyman mpaka kwa Kiongo haijaanza, alisema baada alize. Barabara ya Shamata mpaka Kariamu. Barabara demu ya Pesi na Kinja ikuja ifanywe. Igongona-ini riri Rigathi ni atariirie makinya matiganite maria ambiriirie kuhimbiria niguo gutigirira gicigo kia Mount Kenya gitinagayukana ta mai atheru, riu agitariria bata wa kirima kunyitana na kwaria rumwe niguo gwaka icoka ciakio cia kiuteti. Hau wa Munyoro rungu rwa muti niho ndindaga ati kurima ndirarima kana gwithamba, ndirabanga nyumba ino itu uria itagekora ringi irima riria turi, ndirabanga haria tukugera tunyitanite na Kenya angi nigetha tutuike andu akuheo gitio. Kumana na nditire we mwene atungirio na muthia akihagurwo na njira yonekanaga gukorwo iyuire uteti, Rigathi arenirie ati hati gukorwo hari na uhuthu aikaria gicigo giki ukana nyita baru President William Ruto ringi, riu akiuga ona thengia unyiti baru munene uria wonirio President Ruto wendaigana kuhe aikaria kirima gitio kiria kimagiriire. Alikuwa ananiita Rigathi, Rigiji, Baba Kevin, baadaye amejifanya anijui, ananiita Mukabira. Abangana atongoria muroga kuma Kenya yothe uria nyumba ino itu itakahingicwo ringi ni mundu okite na kirikaniro niguo ndirabanga thie na mbere kandi gathi na mbere. Hadi ni Kameme TV, Retorako ni Bataro wa Mwangi.